Ya guys, menta semua tip di layo samsna mengbagi lang mangi 5 kata kadai 5 years anniversary mo. Ano? Kalau menta nyuan celebrate anniversary ni ngabai rezi te nyuan long nyilit mana nyuat cake sawayam te ngi sawan bam hang ni te kani ka jaga ka hapo nong rim lawan nong rim te ka keteng jo kani ka de la mon te nyuan bam hang ni das ba ka bam du te sayawan mat no kan cicing bam hang ni jaga sondor du ba bila i long no hapo tang kini si perlu saya kendor video. Bye. Thank you guys for your blessing.